अभी देख भाई साहब nyuma y'uko ibibombe byinshi bitewe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma ibindi bikarekurirwa mu mujyi wa Dubai ndetse n'indi mijyi igiye ikomeye, nk'uko perezida wa Iran cyangwa se minisitiri w'ikirenga wa Iran yari yabyigambye mu ijoro ryashize, nibwo urupfu rwe rwatangajwe nanone na Israel. Perezida wa Iran cyangwa se minisitiri w'intebe wa Iran rero akaba tayari yamaze kwicwa azize urupfu rutunguranye, kuko nk'ubwo ngubwo Israel yamaze gutangaza urupfu rwe, cyangwa se ariyo ya mbere yabaye isa nkaho yishimira urupfu rwa perezida wa Iran. Bamwe mu baturage bo muri Iran babyukiye mu mihanda basa nkaho bigaragambya cyangwa bunamira perezida wabo cyangwa se minisitiri w'ikirenga wa Iran, ariko muri iki gihugu ngo nta perezida bagira minisitiri cyangwa se minisitiri umuyobozi w'ikirenga. Hanyuma rero bamwe mu baturage bakaba babyukiye mu mihanda mu rwego rwo kwigaragambya kugira ngo berekane yuko ngo bababajwe n'urupfu rwa perezida wabo. Hanyuma kandi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akaba nawe mu burakari bwinshi ahise asohora itangazo ryerekana yuko yishimiye cyangwa se atababajwe habe enamba n'urupfu rwa perezida wa Iran. Turaza kubivaho imuzi n'imuzingo, ariko munyemerere tugaruke kw'igikuru nanone iri kugaragaza ku bitero byatewe mu nkengero y'ikiyaga nanone, cyangwa se bombe byinshi byagaragaye mu masaha make ashize mu nkengero byo mu mijyi n'ubundi wa Dubai, dore ko Israel ubungubu ubwo yatangazaga yuko yishe perezida wa Iran, hanyuma Iran nayo ikaba igumiye gumisha ibisasu ahantu henshi hagiye hatandukanye, harimo rero n'inyubako nyinshi zahiye mu mujyi wa Dubai, ariko cyane cyane hakaba hahiye ahantu hazwi cyane cyane mu nkengero z'uwo mujyi wa Dubai. Ndaje nabyo tubive n'imuzingo tubirebere hamwe byose uko byakabaye. Turaza no kugaruka ku makuru kandi yemeza uburyo Iran nayo iri gutegura kwihorera, cyane cyane uburyo ngo yateguye ibitero biza kurasa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane noneho bikaba igiye kwihanukira yirasira ibitero bya Israel, dore ko Israel nayo ndivuga ko ibitero yaba yarashishije ngo kuri perezida wa Iran ari ibibombe ngo bya kera rwose, bitari ngo byari biri no mu bubiko, dore ko ngo ibyo ubu ngubu ngo bakoze bishyashya ngo batarabikoraho. Nyuma kandi bakaba batangaje yuko aribo birasiye Iran bakica na perezida wabo, dore ko ngo bohereje na drone igenda ifata amashusho muza kugumya kuba amubona hano imbere yanyu. Ndaza no kubashakira amashusho y'uburyo bamukuyemo umubiri we, akaba ngo ari gutegurwa gushyingurwa uno munsi cyangwa ejo hatagize igihinduka. Iyi ngiyi ni Munara TV, ukunze ibyo dukora kandi subscribe hanyuma ufungure n'izogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi n'amakuru menshi kandi yizewe uzajya ubonera ku gihe. Naho wowe ukoze subscribe uri umuntu w'agaciro, uri umuntu w'umugabo, mpora mbigushimira cyane. Reka ukande like hanyuma unashare ino video kugira ngo igere kuri benshi, tujye tubana umunsi ku wundi. Nyuma rero reka mbive byose muzi n'imuzingo, ntujye kure mu masegonda make cyane. Mu gihe Iran na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje gukozanyaho, yaba mu binyamakuru bigiye bitandukanye byagiye byandika ino nkuru, ariko rero nanone ibisasu byinshi ngo byaba bimaze kumishwa imurenge. Perezida wa Kongo Tshisekedi Chilombo Felix ngo yaba yatumye drone zirenga 30 zikaba zimaze gusenya umujyi wa Minembwe. Muraza kubibona mu nkuru yacu ikurikira irambuye. Reka ubu ngubu twigarukire
tuganire kw'iyi nkuru y'uburyo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaba ngo yarateguye igitero cyo kwica perezida wa Iran tayari akaba abigezeho. Amakuru yaje yemeza yuko ngo ari perezida wa Israeli yarashe ibi bisasu byose, ariko rero nanone andi makuru aturuka mu butasi araza yemeza yuko ngo perezida wa Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe waba wateguye iki gitero, akaba tayari ngo amaze kurasa kuri leta ya Iran, akaba ngo n'urupfu rwa perezida wa Iran ariwe wamaze gupfa ubu tayari. Perezida wa Iran cyangwa se minisitiri w'intebe wa Iran yitwaga Ayatollah Ali Khamenei cyangwa se Ayatollah Khamenei. Ibyo rero niyo mazina wa perezida wa Iran yamaze gupfa. Muraza kugumya mubona amashusho ndetse n'amavideo hano imbere yanyu kuri screen, nazibashakiye kugira ngo muzibone neza. Ari ni hamwe navuga ko abantu bagenda kogera muri Dubai cyangwa se mu nkengero za Dubai, naho hamaze kuraswa na Iran. Mu mbabarire, Iran nayo ikaba yatangiye kwihorera irasa ibisasu cyane cyane mu mujyi wa Dubai ndetse naho Jabal Ali. Ni hamwe mu hantu abakerarugendo bakunze kujya rwose, ariko hakaba hamaze kuraswa. Hanyuma rero operasiyo ukuntu yagenze kugira ngo barase perezida wa Iran, ubundi byatangiye ubundi ngo haje indege zirenga cyangwa se indege zitagira abapilote, amadrone arenga 30, hanyuma 35 mbabarire, hanyuma arasa yose icyarimwe ku nyubako ebyiri kandi ziri mu gace kamwe. Bigaragara ko ngo abasirikare, abayobozi ndetse n'abandi benshi bo muri Iran bari bihishemo, harimo no perezida wa Iran. Rero akaba aricyo gitero yaguyemo. Ibisasu bya mbere byaturitse mu nyubako hasi muri fondasiyo, bigaragara ko ari ibintu bari bapanze kuba na mbere, bazi neza aho yihishe perezida wa Iran. dore ko ngo hari ubutasi bukomeye bw'indege yaje nijoro ivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza gutata aho perezida wa Iran aherereye. Hanyuma rero boherezayo indege zitagira abapilote ziza zirasa iyo nyubako zihindura uburere, dore ko inyubako na n'ubu ngubu yarashwe bikomeye cyane utamenya naho yariri. Ntujye kure, ndaje tuve kure, tuve mu zindi muzingo n'andi makuru yose.